kaya shi kami ya yu yo goma la bodo nigan razang de le so no bi karna sang sai bor le ari tori wi rin ma sha ba sai bor le ang spun shi le yu go bi thou shall be with me the in paradise the behind le aka saying say tada no we left right ji ying wa ying la sha nong ying la shi itum na kipa ka jing ram jang ra kla da itum na ka bang khui sa si ji ba ying wa ying la nu so no ba je how many floors did he have yang awi ma gao sung kya ka le kla na na kai ka ibrevali ka wa break herbing kai ka ba as ibreva hi ba ka jing ram kai ka ibrevali mang so ngai gi ji mai de de la jang sa ra de ka hi ba hi ba itum na design ma sam ne yang vrevana ka bang ko khui ne Bible text in a pashoke idum psycho ruwang yom now khani chiwing chaile akhana na kristana ka chi maning mala na khalata kala inilila hui khuilo da zaida hanga ka akapa china hanga nalla ngarai ka cha shongran samphangda leilaga varele chiwi hanga ka phangna ka iniva inina saga ha chiwi athai sam ka phangna ka aba tikha kalam khalai nina kala na hanga jishuna na nawi ungram le gajang tharan ile ka phaning ung milu chiaina jishuna hanga kachang khat aina ina nali ka hangna na aja iling soda paradise le pamra aka palu shitse athang chang isi oja khana pasho ka haine 1 John chapter 1 verse 9 ka itumna itumui more vereli hangphat akha anna awi twing shichi makai mara kala mashunchi samira itumui more la phyomida khayon saga hai psychology aina anna thermira kshi ka verali sia sangai rivra na nei thum more ka phunga bingwang krustungli thikhamiwi chanpao aring thor punga tam hili ithum phaingurum khawai nawi mam hili ragazipta rivra nawi lumission khami nawi mangla ka thor chin ji pemi khawai re makeup ta rivra ithum le ng somida tam ga khui atam ngasa ka waida Jesus Christ wi mingsing da seaction amen achon thang pam sunday le idum he khunugli pamauda mangaling shan ga tajit kuchung na thai jine oja phausin na ara themla ga na khane na ka te na mi jinwa district masa ka waida ka yengda je na ko tong hi pang ot sa sar le ga le sa jine kai ka wa ka sai ga thar khwil ga yang ke te na jilla kai ka wa ra ga thai bing wo hokwi ga ra khwi jide jani na mu chu khwi jinwa simli ung ja mya khan chap chap post salwi aje hi pam sunday ga handicraft dai kleda question sa jinwa next level women passion youth passion we fundraise ka wa apunga ga thai khai ne khane na ma yaw la ka par roi na khai naw yaw re yang kai ka wa rak thai bing wa sop kai tha ra khwi le ga fundraise ba na ra de yang da da ningai um thang mai wai teu ga hang ne thou shall be with me in paradise hi kharjan hi Jesus Christa kala khliya mi kathum kasang khala mama twing rock mane kasang khala bible record ma sahai mane atam ka sa gawang sentence khani wiwang kathum wiwang ochot hi kshok ne kristungli hok thang da leilega mohok thangrang lega la picture akhar maralak mane ko hok thang da leilega kushoko ochot akhane tangho dili yom now yom gasa khliya male factor thieves dala kabi haidale mark Matthew Mark Luke John ko tongli hangai search ne ka details sa moi thui gi hi Luke account ni kabi hai Matthew liver phamu ga shawa yang khliya khni kala anina la Jesus Christ li zaya da kabi hai Mark lila khli khni anina la Jesus Christ li zaya tak bi haidale
John liva mi khnili shaushan ruma ta mang bi haidele two others with him the mang bi haide ka look account liva yom naw khni yom ga sa mi khnili aniwi background hiva ko chung khalma thei mane ka ina khama chuk ji thran clear ga ji thran a person who commit felony against the law clear ji thran itumna shamla kai ne itumna khali ot thongthang khali mang maningla a person who wants violence pyongmilo aju hi topic hi shabshi tu ni myo dei hi shabshi tu la manat ku chup khai ne yang adai thum ku tong na phapta mi ra de chi change chaina clear ji thran a person who wants violence shautat khang ye atam le shautat laga ngapon ko khui atam le thada violence sagi da makhang chi ya mili shaugi da mili ma ka pha sagi da makhang chi ya mi khani ne hi atam hile ani wo ochagi wangai na la romu sarkar le threat ng sabu pam rojum naw le threat ng saugi da ani wi punishment hi va capital punishment life sentence death punishment hi mi gai ne kharjan hi kutong khului khoi laga kheng ji thran khar samphang gang ki hangla jiga kachi for the hope le kachi han samphang gang sak a blessed hope for the hopeless krustung le hok tang gai ne itum wi mirin liver kai khwa depression aida itum hi atam mrak liver suicidal thoughts rashung suicidal thoughts aina anui hok kachi han mak le he khigla jiga itum wi ningai na ngje khui pai suicide hiva itum na khui kran ka aniu hiva last hourly krustung li shaushanai ani ngje ngai la kan khui ngai la mang ngje ga pai atam ne hali khare point sada the condemned and the redeemed tang ho de naungra bing aming shok hai ni topic the redemption and the condemnation deyang he anili khareli anili oguthuina rom sarkar na condemn sa gaine aniwi otsagwi wangai na anili condemn sa gaine kathi punishment milaga calvary we cross le kangwi gaine first khali bahi kadhakla jiga ahi mulung watlak haude in ka khamachukle mi bingjili krustung wen ng shandalaga illi tu khui bingji chang iwing sot naw bangli yangwalaga illi gi tha shongran hi khiwang in khamigla chang jisu kristal le yangwalaga ogu chuili sashapa more mag phungan vre nauji ana jilaga kisada illi makan khui mir thukla chang mi bingjili yangdalga illi kisada hi akamna shigpam khla chang da tada aklata very bitter he was very bitter mulung wat lakawe kala chiwi mulung khwa chen ahang shoki khigla jiga ji kristal le yang walaga na kala ta tunglu kala inilila hilega inilila himiloda saga mulung wa thaugi da khang awi makapha saga hai ji ma phaning khuila mulung wa thaude khang she kha ga jajina ali mar maida mulung wat ngasakaude kha ka khanya khaliya bajiwa anna saga sai ko roje khlui jalaga as mirin hi iwiwang second chance le sasi ge jil jong i mshung khwingai i ka pha sangai illi shongran hiwaina kan misi ge jiwa chong i akshi da mangwa societies le ka pha sa mingai second chance ma khalai chong da machuk bom sai kala khaliya ba jina chi tha da ka hang jithran ana khar laga rebuke sa laga hang dai iniwa inina sa ga hai ju wang shongran sam phangran da sam phang da khalai ne ka jisu kristova khoyon ma khalaya chika khoyon ma khalaya ka thitan di sam phang da khalai ne da hangai kala ana yang walaga jisu kristali nana
nawi ungram le ga jang thran ili ka phaningung milu chide Jesus Christ na ka lai laga lamang han ga mane right away ana yang sung laga ka changkhat ina na le ka hang na aja iling so da paradise li pamra khaliba hi wangwa ka jihan kup sar ga haisle awi ka jihan renew sa ga khuyatam mirinli ring pamai kap ga chi bong atam sa da le de khaliba na thai awi sa ga hai sai ko ru wang a deserve ma samne matha mai kap ga chi paradise a deserve ma samne phyo khumi ji mikmo na ma phyo mi thu gi da phyo khumi ji la a deserve ma samne de thai ka athang 1 John 1:9 ni hang gai je itum nai tum more hang phat akha ana awi tung shi chi ma kai mara kala mashun ji samira itum more la phyomi da khyon sa ga sai ko ru wang sai ko ru wi aina ana thermira ka bi hai dale khaliba hi in imagine sa jin wa khaliba hi thi gai na amik pat thirak jiwa paradise lipam sa je paradise lipam sa je alam matakha gai te kamate ko nung jilipam sa gi da matakha gai ne kazing rao bing jil matakha khau kazing rao jin no hokil ga hai na khaliba ji manim la dang han na mi shau ga thatpa ji manim la ayat athang jang kristung le shau thatpa ji manim la ma in ilage tagan na ka thada hili rao kla ji khaliba ji matakha kain us ka thau kla jang i hi li ka thada rak ta kla jang da alam matakha kaina han kai kazing rao jin mi ga thum mati hokil ga khaliba na ali shau that manim la asma ina shau that ali akaling han ga na awi thong thang ngpon khu ba jim nim la oma chile na ngpon khu akali hang phai nga phitte khmi ba ji nam nim la khaliba ji us phai ba chung nang phitte gai dam phama da thure ina la bai da hang wok kha ina hili hang khangai pa ba akhala tal mata kha ka jing rao bing jilam ta ka taga jing rao nang han how come why are you here who said you can come nang han khaliba ji na jichwalaga that man on the cross of Calvary he said he can come ta ring palak ningun la kai na hang shok that man on the cross of Calvary he said I can come ila jang pai Calvary li thi ga haya Christung li thi mi ga haya Ray Rajin hang Jesus Christ jin hang hi hang je phasa ga thi ji go nthumli film sagle yang that man on the cross he said I can come ajil usot now being my brothers my sisters friends the man on the cross of Calvary he said you too can come nalar sang pai nalara pai atang hang khai no wi shong ji yeng lo no ya shong ji yeng lo deserve ma salak mane I deserve ma sa mane ka Jesus Christ na hang you too can come nala sang pai nalara pai dang dele ring phat aga ya atam ne both were condemned by the world Christ received them one of them as he is oguthin anili horga haine no tha ga haine ka Jesus Christ na miya khali clear ak pachli a khang saw wang clear thada khuisang ba pame ka khania le ina khanaw sai ka khania le they both had the chance to talk with Jesus Christung le minute akamang khalajli ani khani hi clear khani hi hak mai kap gachia hui mi shap of rajli chan khang jek sam phangde hili ngate hang ga ya preposition khani rai wo the first thief had the chance to speak to Jesus he had the chance to speak to Jesus the second thief had the chance to speak with Jesus spoke to Jesus spoke with Jesus the preposition hili to aina with hili example ak mitran John was speaking to Smith akana John was speaking with Smith first but to bajinwa
Only one person involved. He was speaking to him. Only one person involved. Akbajineva, he was speaking with him. Mikini baji conversation sadak lene. Khaliak bajin awi hangi ki chije hangkhui laga Jisu Christ na ka hangji mang na thude. Awi response mang na thuwe. Awi response li thawma sa thuwe. Kakhanya bajiwa, he had the chance to speak with Jesus. Jisu Christ ani ring pamai tui ge conversation ji Christung li khika de. Jisu Christ na ka hangji la ang na khuye. Awi wang ring pamai tui ge atam sai. Atam ge sangkre khare khaliya ba thada idum hi idum na hangi ge arila seak sathran idum na pogi ge tong po hangui ge tong hangkhwe laga Jisu Christ na idum li hangra da le ba jiwa idum thawma sa thuwe reflect ma sa thuwe idum li ki hang da le khla jiwa mari ngai thuwe reshi hi wi idum wi problem akan hi ba revra liva iwi proho da khuisangai laga revrana ka hangjewa masangai ili proho da holaga kisada ina ka hang masathu glada look li mark len ka pi haidale kakhanya khaliya ba thada itumna hangkhui laga revrali hamsang laga revrana itumle khimatui likla jibaje Chipaji na kamataya na. Ringa pasam pangai kaba. Revrana itum ne kim tu likla chipaji kamataya na. China sot now bing. Razang dak laya. Church member bing. Don't always speak to Jesus. Talk with Jesus. Communicate with Jesus. Jisu Christ na ka hangjing na lo. Anaw lam songle kazing raw na nali hokhilaga. Who said you can come? Why are you here, the Gangjitran? With full confidence, confidence that man on the cross of Calvary, he said, I can come. He said, I can come. The hangshap si jiva, itum hi, ari topic hili, khaliya we, itum li tamjite kangai je, tamgo kuya tam sare. Na kui kain tum sai gorli, revrau sok nita shungiran. Amen.